Coming to Emily Thakimi India Skills Competition 2024 Fashion Technology category gold medalist kani. And for gold, Emily V. Thakimi. हाँ ये अलग जी Coming to Emily Thakimi India Skills Competition 2024 Fashion Technology category gold medalist kani. Kapa ming hi den zero sang zwala ni aganu ming hi melody van sang pui ni a khatlavenga khosame kani. U naw hi pani kan ni a chuan a u zok kani chang kanaw hi mei chia tho. O tung kuma hianin kumsom ni pani kapum. Tuna hanin Women's Polytechnic Aizol Durtlanga khianin Garment Technology kazirme kani. O thale hanin kan chak to. Kan institution khianin Students Union Leader khianin Financial Secretary kani. Skill India tel tur hianin amasa zoka chanin state level khapal tlangpho tangaya chumi state level competition chu Mizoram pum ang huap khanin ITI institution khutlaya ITI venga khanin competition kha kan ne chuda chanin winner kanya chumi nuwa chanin state level winner te kha national level machonturin dalia Dawhkan yashabungi hola khanin in elna kan national level in elna kan machon le ni me ni som pathuma hianin flight in lengpui changin dali kan chuka chanin competition chungin ni som paruk le ni som pasari ni som paruk chang ni som pariat inkar nya chuanin ni som pakwa hi result pan kha anya closing ceremony kan inti siamna hi kan module hi state level kan ti da ang chi Dawhkan kan ti a elo amma sabera chuanin pattern making kan khoya chumi hnuwa pattern making chu darkar ai adarkar bituk zel kha oma chumi pattern making to ta khanin flat sketch kha kan ti a chu darkar kha chungin milem paruk zaman tur front and back yang khania chwa adotle a khanin draping kan khoya chuan construction a thri ngor hi darkar som chung hun kan neya chumi chu ani hni na le ni thumna khan kan zo o intisiana kan ma chon khanin chet fulo na lai deuh lek ka neya pattern construction te kha kan ti a cha day tu na khanin kan pattern siam kha wan a khan kan le ya chu kan kata chumi chu aligning na tur kha kat swala ma se khami kha e chong chai chung khan pathian kha ka dil to pa le pa min puiro kha ka tia chan chu inge ka nervous lu to ka chan chu ti chat lau kha ka hlau ni chuanin wan than min pek po dai vak to lau khanin ka kat chale chuan I ka manage le the sha ma pathian zara kalom le ni designing lampang shim fashion technology te garment technology te ka te changa tui chau ka nia chanin ka chungte po hanin an theba to bi min tui puya ka chan te kan zirtir tu te po hanin min thlop the ni India skill competition tiang competition re ni mana chang to hang ka tel thena zong a chanin ka tel mai ngai lawa pakhat chu kan divek ngai big ker chang la ma se in competition na tel shim in elna ma chon hi nuam ka tia chu I kima in challenge zel nan pohan acha achangkai pui ma chu me ba ka confidence min pe na sa bokani lo man don live kha a hlim om lai ber chu ni mai
Mizoram achang hianin mi som paruk kan kala chu trade shan chawa kan zuk participate gold tak ka chu ka beisei lo lu tu kan chu ruk he aruk tak kha chanin silver mo bronze kha ka don kha karinga gold medalist ka hming an ron pan khan ka thin kha phun sel to ka he amak ka ta chan I pathian ne han lom thu ka sui ngal mo ni Skill India Competition 2024 tel tour khanin project display kan ke mani department fashion show tin shi thiame nga chumi kan nei zo hlim lola kar khat lek in prepare na hun nei kan nia so kan prepare cha tok man lo em ma se chu ti chung po chanin kan teacher te pon min support cha in enge min zir tira chanin ka mentor state level competition kan ne ka mentor afaki hawnar bula po hanin kawakal zoya chu hey until ti dan tips and tricks ti ve kamilo shira chan kan teacher dinge po khutlam panga changin hotel changte commission kan ne izan ate ka han ron mola min support cha an ma ni zar liao ani o World Skill Competition 2024 hi Lyon France nei tur nia September thla hian competition hoi hota ni dona chumi hma chanin Delhi a thathum chung training ka nei anga chumi hnuah chanin World Skill ma chon turin kan zuk kalang o Mizoram ma chang hianin floristry category ami maximus gold medalist tho nen hianin kan kalra theidon sumsen nga hi engma omlawa akal kalmante ele in thenna engkim kha mintum sakvek ani ka soi to angkhanin ka te changa tui chho kani a chanin PC girls school ka lu achang khanin ka tui bel le a achan chu WE a hianin thil chi sang cross stitch te embroidery te pan chui te tiang kha kan zira ka lok pi tun nu apo ka chhor changkai ka ti a chan women's polytechnic ka zirna lai me ka po khanin thil chi sang kan zira practical main lewin theory po tam tak kan zira chumi te zong po chanin thiamna le sha zawna tam tak min pe a ka lok pui silver medal la tu hi an vi ania chu hi nif Delhi zirlai me kanya chuanin bronze mi panin an la ma se loman sem ni khanin pakhat zokha atuk exam nei wang khanin a ho a chumi chu bronze pakhat la tu zokhi fashion designer nilai mek na thoklai mek nia chennai mi nia chu chan pakhat zok chu khale vela hanim internship tichan don o vai hi chu an hupur omna hi chu an konfi a thil engpo ti se ti swal po ni se an konfi a ke mani min ti jam thei tur hia khop khanin engi an konfi via chumi chu an hupur om ve deuh thin o lom thu soi tur hi tam tak ne ama sabera cham pathian ne na lom thu ka se ya adotlia chanin ka chung te hi te changin min tui pui chawa chung min support na le engkima kathil ti engkima min joy om zel ba han lom thu ka soi du boka adotlia chanin heta kan institution na kan zirti tu te zong engkima min lom pui the result ka don te po khanin enge an nu ka ulve ni chu chanin chumi ba ka chan les de lama kan team leader khutlam panga min kai shai tu te ne na po lom tu ka se min kai shai dan kong engkim a fel fai thapa thil engkim an manin an lo ti fel fai thap chu an chwa dom ka ti